Ketheka mutegeri Wero TV oringi na nguchokire nkatho chia mwanya no ntubokona kanya gakwatana abatu kiendeto chieto nbeto awini wa Kingero na mwonanile wetu amathithio tukubwerwa ri Purity Richard ya muyajara tukudhuranirite Yaria tukudhurania kirindato cia Weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. DCC Laura Kedode kolota chiari ni wongile kuba makareka yana kwenyangwa kiwendo akiwa watho bukathiata mukondo Kuwerwa ore chibitari ya Meru level 5 yombanete kiothenji bwanjira ya Kioro na inyampigo irachingene kiana nini Atumeri barabara ya Kiega Nguruwe takaboi kuwererwa kuambiriria kwagerethwa kwa njira inyuma ya miaka nkabo ya Kinyamara na nkuma ya Green Life Protection Africa weta na mbere wiki karuare ntuko ya ile kauntene ya Kirinyaga. Ngakwato geni orengi tukiambiriria ndeto chietu DCC wa Kiengo Laura Kedode nolotete achiari akiwa ibo batumete makareka yana kuwatu wa Kenya kuongeleka ntere chiagembe wete achiari baraba inge bateaniletiana no batio watine kaninyanjerene chia enyangia awete roka watikana na maite yake dhireche mania na njira ya watho ya buratutariri mwandiki wetu andeto Marion Karugi. Kusikitisha zaidi ni kwamba sio tu watoto wasichana ndio wanadhulumiwa, tumepata hata visa vya watoto wetu wavulana wanadhulumiwa kimapenzi na pia na watu wazima ambao wanatakikana kuwa walezi wa hao watoto ama kama wazazi wa hao watoto. Ni Deputy County Commissioner wa Kiengo Sub-County Laura Kedode akimakira makareka ya umirite na wingi mwirio yoyembe antu arume bakuru kwenyange kiwendo twana twatwali na twatwiye ya moya makareka ya Kendonde akiwa yarumani na asiari kwithirwa ni bakurekeria na boko thiurunga thokone na kinyako ubatia misi bongo batena mukaria. Very unfortunate ya kwamba some of the suspects ambao wanahusika kwa hivyo vitendo ni watu wazima. Tusiwe wazazi kwa jina tu. Wacha tuwe wazazi wa kulea hawa watoto, tujue watoto wetu wako wapi haswa ikifika masaa ya jioni. Wewe mzazi huwezi kuwa nyumbani na hata hujui mtoto wako ako wapi. Tuache mambo ya kuacha watoto wanatembea barabarani wanarandaranda hadi masaa ya usiku. Na pia hata siku za kwenda kanisa ama siku za kuabudu. Kwa nini tunatoka nyumbani tunaacha watoto wetu wadogo nyumbani? Hivyo pia tunahatarisha maisha ya hawa watoto kwa sababu tunaacha watoto wachanga nyumbani bila mtu yeyote wachunga. Kama wazazi, let us take responsibility na tuhakikishe ya kwamba kila wakati unajua mtoto wako ako wapi, anafanya nini, ili tuweze kudhibiti hivi visa ambavyo tunaona vya dhulma ya kimapenzi. Nyarari tete mukana yo muritu kiri asiendoni baraba kuwatikana na mantu ya na bamo kuwaruka na wisitha DCC Kedode akiwa njara ya thirikari ni ndaya na wo ikiribo no ntutuko cio intale ni cielio kinyanira na oroka watu akajukirwa Italia riri turia kiwatho. Pia ningependa kuchukua nafasi hii kutoa onyo kwa wale watu ambao wanahusika kwa vitendo vya kudhulumu watoto wetu kimapenzi. Na ningependa kusema ya kwamba wale ambao wamehusika kwa hivyo vitendo na wamejificha ama wametoroka, it is just a matter of time na tutakupata. Na ukishapatikana ni sheria itachukua mkono wake. DCC Laura na kuria asiari ni bareke mutugo yo karanthe witikaniria kuthiria mamba yake mucie. Hivi ni visa ambavyo vinatakana viripotiwe kwa polisi na sheria ichukue mkono wake. Kwa hivyo ningependa kuonya wale wazazi ambao wanapenda kufanya mambo kinyumbani. Eti mnataka mkae nyumbani msuluhishe mambo kinyumbani.
nataka kuwaonya ya kwamba mnaenda kinyume na sheria, na mkipatikana hata nanyi hatua itachukuliwa dhidi yenu. Nikiripotera Weru TV kumembe, Mbitawa Marion Karugi wa Naftali. Sibitari ya Meru level 5 niandikithitie ombani bo nene nyuma ya bo kwithira bekinyanilia werekania na njira ya kuthinja kiana baraba chiari batina antu awitira kioro na inya na barampigo chio chingene. Mutaratara yoyo tongiretu ni mutaalamu wa twana ndagitari Simon Munyoki bawatanirite na daitari Siovata Munyalo wa kuma sibitari nene ya Kenyatta. Muthuri Murioki gatumenyithitio na njira ikinyanirite. Ni tagariri nene na niki sibitari nene level 5 ajande ne mutirio kangangi sibitari rayo nene rwangiro thinji ruki kinyari nene ojo nandi ni margitani ba sibitari ji kutho bathinjite na bairi barabara thina nyomba cha gwitetheria. So today we had 2 exciting surgeries. We've managed to do what we call posterior sagittal neuroplasty for a male patient with anorectal malformation. We've also managed to do what we call open pyeloplasty. Also is a correction for that is usually done for an obstruction between the pelvis and the ureter. Basically, the tubes that take the urine from the kidney to the bladder so that it can come out. When you have a blockage there, then that is called PUJO, or pelvic ureteric junction obstruction, which, if not corrected, can result in kidney failure of that kidney. Arigitani baba barugari ni tagariri nene da sibitari ji nontwana baraba ke thobena thina ji maketho bagetungatirwa. Without him here, we end up seeing patients with suffering from the same condition, diagnosing them late, 3-4 years, or even some at 18 years, which are cases that with the right support, they can be sorted and they're able to live a normal life. So it is very significant. We'll work also with the pediatricians and anyone else treating the children to identify these cases and refer them where we need, where our surgeons are, so that we can sort them out. So the first baby was born with anorectal malformation, which basically means that they were born without an anus. They cannot pass through the normal way. So when they came initially, they came as a neonate. When they were immediately born, they were referred to this hospital. So they came with features of intestinal obstruction. We were able to fashion a stoma for them to be able to pass stool and breastfeed. And then we allowed them to grow and gain weight. So at the age of 3 months, now we've come back to do the posterior surgical neuroplasty, which is basically to do corrective surgery and construct an anus for them so that they can pass stool normally. Muthuri Murioki, Weru TV, Mutirio Kangangi. Kwa miaka Karina tumiriba barabara ya kuma Kiega Nguruwe Tanturere Mwanka Kabui bethirite bekulukira kinyamara kinene kumania na kuthukanga kwa barabara iyo. Hamwe na bo akaribabe nontu bwa kuwirirwa nyuma ya barabara kwithira ikiambiriria wikirwa lami iromba ria kari ikimubungi wo karekimbio kikwithira bakienda wikiri lami bo ukinyanilwa na rwa muno Martin Mugambi gatumenyethie cio. Tire kairi mianka kirundo aturi na nkinya tomeriba barabara ya kuma Kiega Nguru kuthungera Bwanturire kuthi bwa Kabui gwa baturaga thina ni kuthina kuthiantaga maiga na nkinya mitaro nontu ba barabara no kuthuka indi kagita kayambiritie gwikirwa rami ino ya kuma polepole kwimana university na kudi Mwanka Kabui nituigwite tukenete nontu bwa barabara ino irambirie kwinjwa ino ya polepole University Kabui Road. Hekambuge hambele tuleto tuna thina nyingi muno cia utumira barabara nonto bwa kagita mbuli aula tora tuna thina muno ntora miambele tumati mana neoge ntota kilometers ta 8 urita 8 kilometers mbelo kinya ona lami lakini tugwa tugwekana nonto to mwesimu akaleke ni atubanganitie kabisa tukona kiona tractors yenjirani leu kuringana na Karibanturire bakiaria cia barabara no
bariuga barari bakuthina kunyamarika na nkinya kwinyirwa buru nontu barabara eno ende muthiani mubunge kare Kembiuki arabegwa. Riu tika tugukena muno tukionaga barabara ikinja gwa thaa ici igikagirwa rami na tukauga ni wega muno ntu na arutwa baba komborete na gwetu pui bagukena muno ntu bakona barabara ni gwikirwa rami. Riu na tugakenera muno tukuga mwecimu na urite wega muno na kira antu batuika bate mudura ni gutuika ni kalami yake lakini ito ntu agwikira kalami riu kura ndio natakaje jaji ndenio tontu riu ntukora gwikigire gigatuma turia kumunengera kura nontu katha no kuga bikibiki ni agwijaga tongari nene ingiumba gukulukira kabarabara gatika thondeke wega koguo tha ino gukulukira lami wijite ningwitikia riu kuria tona tukayambiria kuruta wira immediately nini alikia kwija lami kuria tuli ngwitikia no turuta wira na murimi wa kawaida agatuka gutethia gwikirwa kwa rami kwa barabara no bariuga igatetheria gukiria ntura ino wana university ya Chuka mbare cia nturire irarari na thina nyingi nontu bwari twendekirigagirwa gukira na nkinya gukiria turi bantura ino ni tutwire twigujaga about it na agatwira na agatwashwa ati arioneti na ikeja lakini nontu bwa miaka polera congete turali akwi kwambira kulega gwitikia tukona taka wi urongo university igakura tontu arutwa baramiruragira ni gutwika na ni ndeteri na muntu aretwa Chuka aerwa ejeta choria akauga ari niyo kabansensi ndina kwena rami nontu riu atwauragia riu na kule ngitwae muromu anjoke atwikira gatunenkera twauragia riu na twakirwa kura gaitina uri na gutina barabara tukona itetutedia takira itina tukona igatutedia nontu barabara ni mbega na mantu metu mone magatuika makwagira as long as barabara eno ikauma pole pole ikinya kabui otogu pulani bangi ile design kiripotera Ndeto Chaweru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Matini Mogambi bara batetheria kulikithia ugima maturene ntere Chiege North barombete thirikari wetana mbere no bathwanirie ni nyobonge la ginto mubukone yoibo kienda bakomboka banira na goro ya ngarama cia muturire bawete mwechethinira bakuyaira kaitaga kwandikithia akari kia mubango ya SHA kwithira baraba ingi batine ibandika ninya birth certificate. Nicholas Jabari na araniritie na bono tutumira riboti. Tumekuwa miaka mingi kama chief. Daktari ba matura kana community health promoters ibethirito bakurukira manto mwanya tuendelee kuongela ila tukipenda tena tuo nonto kwa kundu turi bone ubo tongogela ngenda kantu gakaingia na muno bakiweta manto mege kwandikithia anto kire mutaratara agwa ugima wa mwiri wa SHA tuna changamoto nyingi muno nara masinani nyaye tukoila SHA baba ingi bategwenda kunya kuwa SHA baliwa ngabiriga ya SHA itutangwe nambi lakini baadhi tuna changamoto no kwa community manto na mwanya to register families na batu tetana cia musi to register muntu na antu bawe to abekira bonga dene ya SHA ikaromero ni mbukoro kana mweburu lakini kwa challenge yo enda to register muntu ra dira heta mono ke sibitari akoepuka mono ke atikuona kana ke SHA na ibatu kwa register ukauria na ata kwa karene na SHA ni oyere to wonde ne ro ya mantu yonde na ya complete ko au kwena SHA kila kwena thina kariu assistant chief ACC DCC bato recognize nekenda tukareta issues ila concerning health in our community na muno nkoroki kinyiba kuweta mathina mangi mabo kurukira kiri aje baba kwithira na umaturani na bakiuga akinya na baba kwandikithwa akiri SHA baingi babo batie na ibande na kinya baro ire kwendekana ciana baone kenda bakiro kiri SHA antu betu batina ibande baingi na itukura thina muno nontu system ira yekiri mwaka thai ituitikire muntu tena kibande na mwono tena mbathi atikuona uguma na antu betu baingi muno tubathire tio ibande oyereja na mbathi mwaka thai batena mbathi ende antu bara bakariuna bo batukuona utubatethia ana bauga kure thina muno na baita sibitari kwa cio bagukabwa ni SHA ndo sana na sale jesiti je muno wono wetu ati mkuto na etwa na yani na atengeri family yake watu ko weche isi wa mromerenya ngarama yo kwenda sibitari na nyewe sibitari wa kama ni ya kare ya tinya tugilio ngarasie
we bataija batwigino na bagale mo kutedo garato bate di manto na mwanya kuito kya ko tunda gantu tumba ko tunda tuna nyako kiondora tunda itayo masinani no dio to atedi nyamuntu eita kasi aramusi atendo uwezo kwa madusibitari tunga manto mwanya Kumagebe North, Western Class, Chabari. Kambuni ya Green Life Crop Protection Africa no etite na mbere na kuthomithia arimi no taririo kunibwa ndawa cioke imerapie rware rukare ntuko yeyile kaunti ya Kirinyaga ara musafara yoyo ithirete yoyo kuma ntuko ye 18 ya burato taririo mwandiki wetu ande Tomogan Mwiti. Gorofaine walai nyinyi musafara jo kambuni ya kuthondeka ndawa cia kumenyera imera ya Green Life bagwatanite na Weru TV na Weru FM kaunti ya Kirinyaga nijitonyete ntuko ejere na Arua ndionga eji na Arua nikinyirite arimi na karibante riji mono baraba ijikene na urimi bwa muchere. Kuna mkulima pia amepanda umetransplant mchele yako unaona haiendi vizuri imeshikwa na stress tafuta kadawa kanaitwa Optimizer yani arauga atiriri ungikoro watema mucere ni urenda wike ati uthune kuthunduka wenda kathunduke ka mucere gaku hau niho turatumira ndawa ireto Optimizer arimi ma mucere ungikoro ni urenda guthundura mucere waku uthundukange ni ihenya no thunduke wega utena stress nyingi hau niho tugatumira ndawa ireto Optimizer ni ndawa njega muno ya guthundura mucere no rathima na mililita kibao 20 ml in 20 liters of water 20 ml in 20 liters of water arimi a mucere mungihura Optimizer na muthime na githimi gia 20 ml in 20 liters of water mucere waku uguthunduka utena stress na mucere waku uguthunduka wega no ngenda mucere waku ri ucomore wega ri after guthunduka ndotuka ri ugetha ucomore wega after guthunduka utumire ki utumira lavenda toto ntumiri kiri arimi ba Kirinyaga na ntere chonde cha Kenya ni ati nandi ndawa iji ni kuoneka gwakwe na ndawa ici ciothe ungienda guciona no cio kuri Agrovet ni ri yakwe nawe ukisonga tu hapo karibie mahali kuna Agrovet yoyote unapata dawa kutoka kwa Green Life Crop Protection Africa Limited na mambo yako ya ukulima itakuwa iko sote. Morgan Mwiti, Weru TV. Atonekanya kunogoka nini nduto chokera imbodi ya municipal ya Meru hera yekete muchemanio ya mbere kikaro bya PPRO narabethirite bagete kaneria wako gachibitari ngenjero ya weka mere ya kwibwo kenda kunigia mutitikano kana mpinyano chibitari ne ya kana kimo cha rejo ya Meru level 5. Faster. Madhe, kama kawa. Ala, bona huo? Wow, usema ndio siri. Siri ni unga wa Nice ambao ni 100% extra premium. Na bei yake ni bora zaidi na ni nafuu. Pia Nice Extra Premium walituzwa kwa kuwa premium nambari 1 kote nchini. Kweli
unga ambao ni 100% original extra premium. Na unga wa Nice extra ngano unakupa mandazi, keki na chapati nyororo na tamu. Na mchele wenye ladha tamu na harufu ya kuvutia ni Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers, Mwea. Nice na Nice extra premium. Huyu ni Brayo. Hii Krisi, Brayo anadai tu furaha. Akajiambia hatatulia hadi ipate. Akapiga maraundi hadi siku moja furaha ikapatikana. Tumefungulia value Hickory C upate furaha. This festive season, dial *423# to reconnect and stay connected to GoTV value for only 599 Kenya shillings. Athugania skuru ireretaga ugaruruku buthongi uturone ni skuru iria kwezaga muchemojo campus ora kubatere tukugwate ugeni Kenya Methodist University itukurite bunene na twatwika skuru iri na nkuma na igweta kiri sekta ya mathomo jeguru turi na rito kuma nkuruki nthiguru 34 Campus chetu ni Meru, Nairobi, Mombasa na Kinyathi Kemu TVET Institute na nituwejanaga mathomo kathumba kiritengo mwanjiza PhDs, Masters, Bachelors, Diploma na Certificate. Kumani na onture bwetu bwagi Kristo na guchiatira gukiria kithomo no twitite na mbere gutongeria kiri gutigira turi na mugongo jo kurumira kithomo. Tonya narua Kirithi Kemu TVET Institute, the School of Business, Medicine and Pharmacy, Health Sciences, Science and Technology, Computing and Informatics, Economics and Political Science kana Education and Social Sciences. Ni untubonte tonkuruki turingire thimo kurukira 0724 256 162 kana 0725 751 878 kana uriungire mutandao jetu ni www.kemu.ac.ke kenda uchiandikithe kirujukania bwa January. Kenya Methodist University, the future is here. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rembo Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Has any weight? Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Ngakuwa togeni oringi na nkatho cia mwanya nontu bwa kwithira witite mbere na kurumira ndeto cietu twichokera mbodi ya municipal ywa Meru nikite muchimane ywa mbere kiikaro biobi Piero arabetkaniritie kururia cibitari ingi ya wika mere mikwibo kenda kimochare ywa cibitari ya Meru level 5 bachokete baua inyaba kulokia wiko wa koti ya municipal ibo kenda kuthira kia magamba na kuchanio na rua bura kumbikikana. Muthuri Murio kiena riboti etariria. Municipal Board ya Meru na ndito ngiritwe mukarikite no Joshua Mungania ni amana mumenyeri umutiri wa Kangangi no Jordan Kirimi ibejite amwe muthiri na arua bachemene kirobisi cia winjeru baugite ibambi baugite nali pena mubango tokwambia municipal mochari nikenda gutigira timu rimwe ire gwita mochari hospitali nene itokinya kou na tukwaria ya na arua kinya mantu agutha twina municipal mochari
kenda mirere borisi na antu bara batukumenyaka batige gwika wa cibitari no twaka bajitwe kenda baikawa kire jere wona gitwa city mortuary ndere Nairobi twithwe na municipal mortuary ni kenda tumba kwithirwa antu betu bara bakukwira tauni bethero bakona bagekwa kenda mantu yao jomba kuthithwa jara ya burita kuthithwa nguruki bakwinyi bakonda kwa municipal court nikenya magamba manini jaja ke mando ya municipality ndio gikwa gonto kou itwedete na itwakite na kole akwita yari mantu ya municipal court antu bara bakugwatwa ba mantu ya town bateburite gikwa court ira nene baburite gikwa court ira itango gwaraka ikenda badirwa bakuburite ko kudidwa ikenda kumau tumba kwithwa twina miru iri organize na kirita karia kweja Meru City mando jegi siwenj tele mubango na jwambere bakiugana ni mukandarathi uria akarite miaka 7 atiro joja siwenj ro nyange no mbete kuritaritwo na kira beterete ni minister roje wa thirikari nene aba mukandarathi ungi urokarikire ngugeji na mekinya kwitha baritia mewas mando ja kuongera roje na totonyo bichini turandikire minister wetu wa water na twamuira miru itinganiri ngugire kuritwa na within a very short time minister na arengire muntu ura contractor na nandika bakunengera muntu mweru contract igenda tumba kuthiria ngugira no ntuga siwinji kage ka kamiru aja kakagea korumone kanyire itwarite na ntuba mewas na njaika na partners bangi iba kwenda kuongera rujiro miru ikenda rujiro miru tumenya rubongerwa kenda rumba gutethia city miru bagwite kwibangane ko kunde amakothamiro bisinjero be mustana jwa mbere kwithia mutite jwa kangangi jwa city no ntwara turari au kanyuma ni nyombe tirara space nganu no ntuito ko anticipate kana kwirigira twithira turi na ageni baba ingi igitariri no ntutukeja kumakirwa kiita kigerio na 2026 is a take off eu ni tukudunguta nande urandege ukaira 2026 gugira kenda twambire gwita Meru City na jonde jau toko gita we are looking towards elevating our city, our Meru town, our Meru municipality to the city status. Muthuri Wero TV mutujwa kangangi Mutongeria wa kiama kia DCP Nweri Gathi Gachagua na kinyete mathikone ntereti ya kakuzi yarakinyete kwiyeka mubunge Pelanje Muthoni nyuma yawe ukwirwa ni mukuru wawe Gachagua na yoketie kanya kau kwithira kimenerio tongiria bwa Rais William Ruto akiwa ati kubatara kibindi kingi kia wathani. Ini kudhuranirite riboti yeo. Nataka kugawanya hii mlima ndio aone kama atangangana. Naye mimi na watu yangu tumekaa ngumu. Iune miario ya mutongeria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ro kinyete mathikone ntereti ya kakuzi akinyeta kwigeka mubunge Pelanje Muthoni nyuma yawe ukwirwa mukuru wawe. Gachagua na yokete kanya kau kumeneria thirikari akiwa nio mutho wa kumanenwe kumeneria Rais Ruto urakuwa nocho akugokania Mount Kenya. Ruto na watu yake wanamulika mimi sana kwa sababu ya hii mlima Kenya. Najua hii mlima iko na kula milioni 6 na vile ninaona itaenda milioni 8, na hii kula imeamua, haijaamua itachagua nani, lakini imeamua na nani itafukuza, si ndio? Sasa Ruto is cornered from the mountain, from Lower Eastern, from Western, Nairobi, coast, he is cornered. Amejipata bahali Moi alijipata 1992. Gachagua netete mbere na kuithurano na binene bia 2027 kura cha Mount Kenya igetagie kabone kimwe. The mountain had decided ya kwamba kura yake itaenda kikapumo. This election that is coming, I want to assure you, Dr. Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, take it from me, speaking from the mountain. Hii kura ya mulima itaenda kikapu moja. One.
Kama kuna mtu atataka kusimamisha hapa Murang'a atapata kula 15,000. Si ndio? Akisimamisha mtu hapo Kirinyaga apata 8,000. Akisimamisha mwingine, ile watu yote Ruto watasimamisha, tukijumisha hao tutawapatia 50,000. Alafu 7 million tupeleke kwa kikapu mo. Mambura yaiyo kinyibangi batongeria barotere roregana thirikari areo mutongere wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka wamalwa bakithetera Gachagua na kiama kiawe kia DCP. Na we ni bus moja, basi wewe kama ni driver wa bus, kufa driver, kufa makanga. And we took that principled position. We are not even gotten together. And this is why we are able to stabilize this country. This is why now everybody anaona Mulima, they're calling Gachagua a tribalist. He is not a tribalist. Huu Mulima uko na kiongozi anaitwa Rigathi Gachagua. Na huyu Gachagua is very popular. Sio tu Mulima huu, Kenya hii. He's very popular. So he's becoming a target. Just the way they were selling Railaphobia, and Ruto was very good at that. Wini wa Kinyero, Wero TV. Enzira yotira yuthi ba kuthiatira mitweme akaita kaka rutharura yana bati ukuma mantune yege otumiri bwanda wa chembo kita Ndagitari Kaberia Kubai na batithiretie na mibira yochetha mubira yo mauro na nyamathaga yangi yetumike michetho yuthi bai bakathite taliri na kuromba atongeria bangi kwithira bai batithiria na njira i John Biga gatumenyithie chio. Rita njire moya gukiria bia mwanya bia mbeo mbithi na muno kagitaka bemeji batikaombe kuba bakibungana na mantu matari mega mo bara bakomerera matagite ke mubunge giciko bunge tigana West no Dr. Kaberia Kubai atethetira bubia ntaramira kakinyama chakuna mibira ya ochetha kenda na bakathi na mbere na kuona ni taranta cio mwanya che michetho boya muno ntu kwa Dr. Kaberia ntu bo to support. This is the second support muthira after goalpost. I to expect many more, like uniform, na inyamboots, na ingwete our dream is still valid. Toto ere mnoto eterete manto ya yao, lakini tutayona. Kinyato eko ona, it's a support. No kuona, no to motivate na kuona to ina owe. So itoko edera, itoko ona ono to atabaru. Na theni ore ground ine ya mutongerio kame ya challenges nyingi ira to kulokera ira to kuomba ukinyila to kuira to appreciate club kama Machako to game ball yetu hawa itatusaidia for a long club keto Machako to na dena post goal post chetu cha mete kenge keni yetu kite sawa kite makawa because toka ya kumak to etamden lakini to koroba Kubai ya na Machako MP no ya to tedia na post na pia ball na pia boot kire rutero rwake Moses Kinoti no ko mutumwa wa Kaberia no mbete kuigwa na bubu bakuga Mheshimiwa Kaberia no mbete gutethia timu iri ile na mibira ira kwambe kwa mbete tumira uchetha na mwabu na tethia timu nyenta lamina goal post permanent ira to mbete tukacha kia for a very long time kuma mimi tuambirie uchetha mtaramu to mbaka ona post cha chuma but as you can see no mbete bakira post na next line ito kuria bado the two clubs uniform na tinta lamina Machako wake ito extend our hand to other teams around Tigania West ukulugira Mheshimiwa Dr. Kaberia Kubai kwa kuria teke MP Tigania West ito kuiboya sana Mheshimiwa onto support you na youth bonde bawiretu imanto ya na at least ito kuona progress inya before ukumetine nara kagitani wa kumbe ombethe bara bombete kuba bagitetheka barombete atongeria bangi bara bari utongoreria na bangi kinya bara bakoromba ite mwanya utigiri bakuya na moroto toyo kenda bagaukiria mbe ombethi bangi bakuendelea uturul nkiromba bachoke ground youth to kuria nao aikue kurwanga iba kutiro na ituro bate utiro ikoenda ikoethera youth a hidden na bare yake ni ne ondru are no kona nto bo ba inge yote ona mwa kurwa kulalamika sijui ngoko weta na arora no nto by busy so please atongorie bonde ibathi ate mfano ya Dr. Kabe reporter ndo cha Wero kumantere cha Tigania West mbeta wa John Ndhiga.
Timu ya Kenya nionanetie umbani bonene ke machindano ya mbunge chionde cha East Africa matinda yarayetete ambere muchine ywa Kampala Uganda. Bunge Antwarume ibachindete ke muthako ywa kuthimana kathari timu ire tongeretwe ni mubunge wa Tigania West Dagitari John Mutunga. Last time these guys took the medal from us, so in Kenya this time we were determined to win it on their home soil. So the team has been working hard, all these guys, the Kenyan team, the women team as well. But the Kenyan team, of course, we were determined. So we brought back the gold. We've won against Uganda 2-0. So out of 3, you know, tug of war is best of 3, we won our first 2. So we didn't need to pull the third one. And they're a formidable team because they've beaten all the other teams. And for us to come out on top, to know we're bringing the gold home, we know our Kenyans will be proud. Our members of parliament are here. Also, we want to thank the parliament of East Africa who has given us the opportunity to come up here to play the games as we integrate, as we get the unity of Africa. Because the greatest thing that we will get from here is the unity of Africa. We need to be one. Actually, we are praying that our borders will be open and we use one currency as East Africa, not changing any money from Kenya, from Sudan, from all over, but one currency that we can use as African continent. Naki okiria nkoronkuri kanie mbere ya werobo ya rokere mundu iyungia muno endu ethere kionanilia gwetete okia ramantu ya uma ya thoka ya aragana korokwa nkorono nturimo ethere kionanilia mantu yetete kubwa kathoshe mwanya muno nontu bakona kanyaga kwatana badu kimbeto chieto onbeto wini wa kingero na monanilia weto mathithio tukobwerwa rio kare Purity Richard. Ni Wero TV.